Bɔfoi ichunumai enyo ke ekume ke ye klenklen kuku ke ashi kuku niji nyoma ke ikpa Paulo te Yerusalɛm agbene beni woke amegbela mnile wofa ni wonyete kebako ni no echori mole wokeba rodo ni wojejei oba patara wana leleko yeje ni miyafoi nikia ni wobotemni ni wokeshweno shibeni kipru tuwa wohiele otwale wofan abeku ni woba Syria ni woba pleke yetiro eja akejen abaji lelele mniniye beni woba nakaselo ele wohijen gbi ikpao ni amechomu mole no ameke Paulo ake ikaya Yerusalem ni ibamni yake beni woye bien le tande wokeshweno ni ame ke amengame ke amebi fe baji wogbe ke ashimande klutia ni wokuna shin shole na ni wosoli woyeyeshe ni wobote lelemni ni amehu ameku amesekete ameshiai shinwole wojetiro woba tulimae ni woyanganye mimele woka amehishi bikome enoje cheri mole woyekete Kaisaria ni woyabote sane papa shielo Filipo ni jime paole atemu komelewe ni wakele hishi yeye biye oblahi edwe nigba ni beni wo hishi bi plan ye jenle baloko ni achole agabule je yudiaba ni beni eba wonole Paulo hefinole ni kefine dienche eniji ke enaji eke boni mu konkron ekene nu mononi ji hefino ne ken yuda foile ba afine ya Yerusalem ni ame anwole ame woje majia bile ade beni wonu enene woke jen bile fe pa Paulo fai ake ikaya Yerusalem le shihire no eke mini nye fione nyemifo ninye kemi wumi areho mile jefi keke misa mihimito shimu gbele dienche yenuncho Yesu gbe lewo ya Yerusalem shiake ni enwe gbe wole ofedi woke afebo ninu cholesun nina kan gbile asele otowoni luwo yin kete Yerusalem ni kaseloe ni je Kaisaria le ateme komeke wote ni ameha wayato nason kipro nyoko ni ji kaselo kejeje molengo keje kuku ni ji nyuma ke pao la shi nyuma ye nyoke pa Paulo yasara Yakobo beni washe Yerusalem le yemi mele hiriwo atu ni no je cheri mole Paulo ke wote Yakobo mo no no pa ile fi hu eje ingame igba me ni bi ni numocho ison mole no etu eje imagine la atenle ekomekomi shibeni amenule amewonu hi enyam ni amekela ake anyemi komo yuda foi akpe aboni ehi eyene ni amefele mlale he dolo eji ame shi abata oesani aha ame ake ojon yuda foi ni yoje imagine la atenle ake amekwa mose ni oko ake ameka fulame bi aketia ni ansa ameka nye amekusumi ase agbenele de afete bo fe boni fele ame anu akoba no hewole fie mono ni wakobu ne oyehi edwe ni ewoshi moame ni oka ame fe ayatwunye ni owo no ni ahale ohame koni ame shame ni mele fe ba na akesaji ni abagbaye ohele eko bemno shimobo die nchetete oba oje yemlale na ni oyono shije majiabi ni ehe eyele ayiwole odie nchewoma ni wokpemni ake ameka yeneke ni bi ne ekono shimo ameyin woji afole kela kekolo ni ashoto ka adwamambo keke ni Paulo mohile ni noji chere mobini ka amefe tru amehile ebote Sɔlemɔ wele ni achon be yino ni etu mogbinle ana agbele ba she ni aba sha afole aha amete mu fe mu
ke yakuku ni di nyuma enyo ke pa ke ashina agbe Amɔ Paulo ye Sɔlemɔ wile shibeni ehwefio ni agbegbe pa wile na ale Yudafo ni je asi ale na le ye Sɔlemɔ wile ni ameta safole femi ni amebamole ni amebolo ake atame Israel bi e ba fata awai na nule ni yu mane ke mlale ke bi enehi efun echome ife ye ife hele ni sai ke hela bi e ba Sɔlemɔ wile e ke ba bule konkron ne eja ake amenale ke trofimu ni je efesole e manlem ni mombo e wole amesusu ake Paulo ke le ba Sɔlemɔ wile ni mamu le febu ni mambi le shafu ke ba bua amena ni Amɔ Paulo ameblale ke je Sɔlemɔ wile ke je ni amro le no le angamo shinaile shibeni amehiole amegbele atwa asafo achenuka la dafia ke Yerusalɛm fe efe gidigidi ni amro le enwasrafo ke asafo acheme ni ka meble ke shike fu ke bani na ame beni amena asafo achenuka le ka asrafo le amefon Paulo yi kekeni asafo achenuka le chiben ke ni mo emni ni ifa ake awole kosonkoso enyo ni ebimo ni jile keno ni efe shibeni asafole ni menkume mi bolo mi ke nikele menkume hu mi bolo mi ke no kokro ni ake ni hu fe mole hiwole enye na no kwalile ifa ake akele ayamole ni beni eshe atrapo ile anale ibamli ake asafole gidigidi fe mo hiwole asrafo ile wole eja ake mambi asafo yule nyese mi bolo ake akelaya shibeni ake Paulo ba wote mole nile ebi asafo achenuka le ake animi ye higba ake mikebugu wiemo kulu ebi la ake olehela wiemo bele je boji Egypt nyole ni nyese ne ni eke atuate moba ni ekpala hi awi lo ape edu ehwu ese kete ngale nole ni Paulo ke mile Yuda nyujimi ni mijetasu kiliki amanko ni ogbe elemni shimi pa Bɔfoi mmemigbe ni mikemale awi ni beni emenigbele Paulo damo atrapo ile anu ni fun manle nini ni beni jenjo koni ile ewe ye Hebrew wi molemni eke hallelujah Bɔfoi ichonyumai enyo ke je klen kuku ke ashi kuku ni jinyumai enyo ke ekome Paulo ji enaa atame ke anyemime nye boa mina ni mibaji machon nye netoi ibeni amenu ake Hebrew wiemo ike amenuole amefedin fechuchule ni ike Yuda nyujimi ni afomi yetasu ya kiliki amu shimane ni alemiye ni gamelia na jiana achosemiye ya wachemele amlale na fichu ni mihi edo nyumosanihe tamoboni nyefi omenene ni miwa ni kechon muneyi ke ashio gbelemni ni mifimohi ke yefe mi ha ni ayawo ametun boni osofo nupale tete ko nupale fe anye ayemi odase amede mi nwoji keje nikule ikaya ha nyemime ni yo Damaskule ni miya fimo ni yo jenle hunkeba Yerusalem kuni agbala ametwe shibamni yake bini minye gbele no ni mi babenke Damasko afe hunu damu mline trukale lako nikpa mona wajenwe babolemi ni mi flo mi beshi ni mi nugbe nko kemi yake sao meba uwami ni mi hire no ake bunamo nuncho ni kemi yake mi Yesu Nazare nyule ni owale yileni shime ni kemi nyele nalale shimo ni kemi ruole amenu ipi ni mike mini mafe nuncho ni nuncho le kemi yake te shi ni ya Damasko ni jen achon bu ni bi fe ni ato ake ufile ni ake ni mina ni don yana kan lale pemu hewole
me ni keminyele momi ni nemni ameyawa mi Damasco shinunko eje ni achole Anania ni shio ni mobeye yemlale na ni Yudafo le fe ni ojele wo ipapa leba mi mo ni badamu mi maseke mi ake anyemisa nani inakai mile twale no mina le fan ni ke wacheme anyumole halabueto ni ole esumo nani ni ona nyumbo jalole ni onu edagbe eja ake obacho odasifonu ko ni oye ni fia ni ona ni olule ayodase ochogbe mefe ni agbene meba oshasha oshi teshi ni oha baptisbu ni afọ ohe eshaile ashwe ahabu ni osoli uchenu chole ni ibamli yake beni mikumise keba Yerusalem ekowu ni misoli Sɔlemɔ wele ife tamuno nino enyumino ni minanu chole ni kemi yake fe mokpa ni oje Yerusalem uya eja ake amebon mihi odase ni oyole toyi ni mike nuncho amedieche ameli ake mijimono ni Salem wo me ni hio onu yole tun imi hio ameye pe fe pe ile ni beni ashwe Stefano ohe odase ye lole lashile mi hu mi damoje imi na igbelele etwi ni mi bume ni gbelele atade ile ai ni kemi ake ya eja ake mi ba chuboje majinle ni oshonle Amɔ keye kuku ni jinyumai enyo ke ashi na agbe Paulo Romanyo ni amebule to eke bashi ne ke wi mu neno ni amewo amegbe no ameke akeneke gbomu aje shipon le no eja ake esa ake enyoje shibeni amebolo ni amepolo ameyatade ni amegbe omu amesho akoyo mnile asafu achenu pale fan ake laya molemni ni ke ake kulibi atao eicho kundie na ele no sanihu ni Yudafo ibolo amewole nekene shibeni afile ni abayi lele Paulo bi asafu acheni tamushin lake ye hegbe akenye yo Romanyo ni abuko le fo ke kulibi lo beni asafu achele nwinele ete asafu achenu pale ngoni akela ake meni oba afine eja ake neke gbomune Romanyo ni asafu achenu pale ba ni babila ake kemomi ani Romanyo jibulu ni ke ni asafu achenu pale hireno ake shikapi mikehe neke manyo chomone ni Paulo ke shimile fo ake fomi keke ni amole no me ni atao chonde je emasei ni asafu achenu pale hu ake ni efile iwole beni ena ele ake Romanyo ji Paulo le ishegwe shi ake ni etao ele no hewo krede ni Yudafo ele fulo enaa iwole enoji cherry mole ifenile ni ifa ake osofo nukwa ile ke akwa shon le fe aba ni ke Paulo plekishi ni ikele yadamu amehie hallelujah.